jing snow sarong sa kapateng kapanuan. Hilray ka lang tira ka wala, ika jing tuwag kibariyo na ba, ibang intip kinong siya, kilo ko siya, jongi. Menta ka dyan na, habang menta ka na yung pun, panyuwa yung ganyan life permit, naman kibariyo jongi, intip siya, kamo jing dyan yung menderi, kapag nante, awang ako jing ma, ika jing intip na jongi. Lala ka lang tira ka trekang pura, suwapa ka ay nalpikan, trekang pura, kanong ka eka badir po na kabanta, jongi, ba't yan ang lakan tayo din biyan? Ada orang benda was agung kami orang berdoi. Wansa tak belum punya up. Yang belum berdepan, penam yang kalian jungi kan riki dostor jungi, pada jungi ada jungi pada dino pasnya. Anda habaq riki dostor. Katalanong no, tanggung kamar kamata, kamen siang jom riki dostor kalayang. Pak tuli. Tangan tu ini pakai voice stat sakalasya. Henrya ka kerteng jing tu jong ibarat sedih. Kamat kepala, syukur dan beroy kalau berjalan kalian kalian hidup sah, berkejing bangsa di kapal bahkan pakai serta. Wansa kalian kira keberadaan kami kejing lejing siap dagi keluar kejaga putar kabar head kontrak nak benda kejing senabat kejing tebaron. Jadi kalau kau paksian nak bentalan kejing bangsa kebaban pun kau turun apa. Hati jangka bagi wajib mentuai kipaka saat man kepelajang kita tu kan diri tuan buat bak diri saya perhai. Perhai aku mau apa kekelat apa jabo puyo ya kau kepalompi. Wan rai kan tirala hak jenaka berat nak bangsa bertani mati kalau kuno. Apa kejeng bangsa kebang yang tenraja terwai kepat kembali kejeng berku kedai kejeng syasyat tulah. Dan bawa yang berkesan, berkesan kejeng penentang jangi kelentiran. Kena kejeng orang kalau kita miau lu baru kejeng seniau di bawah kemar jangi sakini peleng habawan kelentiran. Dan di bawah kerajaan kiral, bah ini lagi jalan di bawah pasubah. Kau ngapain kami kalian kantor kantor? Ya kan kalau ada di bawah pasubah. Beli yang tentu orang kejeng jangan jongta, karena kenal kejeng jongta roi kapal. Dan kalau besok kali kawan, hatu ulur kali kamai sih, kita isi driver kali pun lagi diajar. Pilih college na jauh lagi dong, sesinan, insya Allah kan?